къамел дяшиу маршо радио. Экстремизман дяхлоянизмш малдаролах дирдац ритуч дойни тераш бо адвокаташ. Стянгвацан хал ишт. Версичуен инал прокуратури тераш гайтрях экстремизму масарелч олац мохбар стох Дагестан. Қустре приттес хашнацига экстремизман дяхлатнизм. Шолч метяю гайбарт балқаройчу. Шолстас. Царелт яю Нохчийчохь ларъечу. Шинха шиттас. Қарчо черзичу борхос. Ставропол муақ қилпсиет хиричу йолхос шинха. Талхуарн йолхургю версичуен бяқтықым кодекс. Шиба ездре шол артикл. Кхелахо уйзал емостғал айдар. Лучух стохка йоқ башхалыоч сабуас ләттін қилпсиет кавказя экстремизм статистику бағря. Билголдақдо полицину яқайлч сервису фэсбану. Чумял дел до нах бяхке барц дерзин қилш. Шибут герк халх экстремизм дол рогернизм течадир президент Путин. Оцнизму лахдир экстремистшн де тазар. Бяқтықым кодексер дақын административ кодексер диллер Кхелахо уйзал емостғал айдар. Иттқа эзергуда туғш басахте хавацварц. Амшатайп билголдаққар ләт административ кодекс тқа қо артикла. Нагасан динзе бяқтықым кодексе дүш дацах. Тахубо оцоқ бяқтықым кодексерч лақавай хахинч шиба диездғай олч артиклу. Бог набахте экстремист хажуэлду шерчуац ацун из зулмдерн административ кодекс тазар динхилла. Низме Хийцам билчанс ха дақойлын интернетя постш, репостш хиттуан шиба ездғай шолч артиклс айдин иттенш дөнш. Хийцам цадуғш муқваққан масала экстремизмн бяхкевяш хил тем итчерхой урхаллах гараух полковника ләттен Квачков Владимир социал машнышка ёзныш дажуан бяхкевяш хил Барнаулир Матузина Мария. Гирмяч гайзлах масях жигархо вәлі экстремизм дөз хенштақыр халх. Царях ю масала интернета ёзныш дырн бяхтақме озин хил Алиева Гульсум. Амцакарин Кавказ реалин экстремизм олч бяхтақмах айду муқваққан Кавказ ху. Цалликца цунде цатир Кавказях экстремизм дол низм Мадина альч. Административ кодекс гудтеқ вәлчун цу рецидивери сатюш бухойшун айр бу полис хой. Келчун гудныш тюкш. Шозлах оц гурчу стаг яқрихюш. Пайди хумахир дац. Эйлерша цавозитер дянч Нохчийчохь цан адвокату. Дела административ тазар технчун хаду шозлах шалац ашин хугерду. Версичуа диз дан хилчах цадол дөнш дағойлын қиылш. Амша бяқтақым артикл цамоцақ ойлын да. Прокурорш полиция хизварю дөнш и артикл юзбош. Терхш вахдақ бош. Әлхиет Нохчийчохь адвокатын. Дейлық тиешші дог ойл юхвар. Адмаш экстремизме қайқыр. Яхинц диз дақын юғрыл патчалқ емалер. Оцмасу низми алшу цаю. Айдл цун финанш ларьер. Оцноут хакмыш цхьа бойр бац. Тяшанут тхуйцка мелдин адвокат. Цун хитря тяхач хейнах тэюец низмыш. Интернет хаклушду. Хакми патчалқа цахуттырвац наан халха вәл хитрк ал. Ам социал машнышка цачун бәхна хитрк язды. Молнышын мозғаршын тях бил. Айдл ләц хитрк ал. Бяқтықым кодекс шиба ездғал артикл ю оц экстремизмом дөхалләч. Цоқ астошдол тазардац административ кодексе доқш. Масала банч бата Дагестан прокуратуру хаам баржир хасуютыр вағырху қели өзин бяқтықым кодекс шиба ездғалч артикл халқырдағы шиба ездғы шолч артикл халқырдағы тылғарн әл. Материал кечин Кавказ реали корреспонденту Ахмедова Юлиас. Гуачин Чабаев Люмс.